WhatsApp nayo-ke kwabamsibande khona kimi ngase ngihlangana bangithi ngiyabheka angisazi ngiyabheka ngithole ukuthi wenzekani sengithola ngalo ama-status ngithi hawu ngathi qala hawu kwamsibande nje lona nkosi yami unomama wakhe bamphethele akubazi babenza kubalapho unomama phethe imayikhi kumama ngoba babezela inkonzo ngizama ukuyipheja-ke lenkonzo ngithi ngiyavula ugase ukhona-ke ayivuleke ngibone ukuthi sekuba ngithole umuntu i-revival ethi umuntu awukuthi umuntu kwalapho belakithi kanti ngijabule inkosi yomsibusise bese ngibona ukuthi hayi abizi njani kwenze njani yonke amagama amancane angakwazi babona ukuthi umini kwenzeke kanjani ngigijimeke bese ngizifonela mamkhanyile kaMalevi inkosi yomsibusise ngithi hayi lapho ngibona inkonzo kwenzakalanga athi hayi impela ikhona empumelelweni senithi ingenani inatshele ikhathi ngoba ngibona ikhona inkonzo empumelelweni ukuthi angabona ingena ngasikhathini ngomgqibela ngesonto athi ngigqibela nangesonto ingena ngasikhathini angitshela hayi ngena ngo-9 isiphumelo yazo shekhathi kuphuma kithi amen ngibona ukuthi omkhulu wathandekayo ngiyabonga kakhulu ngiyamazi ubaba eShumayela mazi ngamehlo kancane ngombongo kababa ukhanyele ezobonga la ezimakhoba ePentecost baqala ukubona lapho baba abantu bengibazi before ey'nkonzweni basiza abantu bayefika eplani bezishumayela inkosi yomsibusise ngizwe ukujula kababa inkosi yomsibusise baba ujulile yikho inkonzo yalikho izwa likhiphayo emoyeni wakhe angabesekeli ngezwi lenkosi amen ngazithwala mangelapha nenkonzo bakukhanyileke kuthiwa abasukume bonke abagulayo babambe la begula khona ngoba banika kakhulu kuleli zandla amen ayike nami ngasukuma ngcwele ngoba kwasiqalelele kulidolo nginalo ushukela nginalamathambo inkosi yomsibusise nginowa BP amen ayike sukumeke nami ngime ngenyawo lapho-ke engihamba manje ngabamba inyawo lasevuvuke lokhu izami ngathi zobhatshana inkosi yomsibusise hayi sizakaleke lapho ngenze ngihlukanele ngibone ngathi lapho kusibande nje ngibambelele lapho nje ukuthi-ke uyasiphulekisa asinikeze nomthandazo umama kaMalevi ukuthi mawugula ufuluma kuRoma 10 verse 9 inkosi yomsibusise kubambelele lapho nasemaphusheni inkosi yomsibusise kodwa yipho abantu baxwazelana nabathandekayo ngishuma kakhulu ngisho-ke lapho ngoba ngizofakaza ngasizakala yokuhamba lokho baba elikhulekele laseningigcilazile liyiminyaka angalazi liyini liyaphi ngoba angisezwe nomuntu omncane nafanekaze ngimdala ukuthi nami nje shaka inkosi yomsibusise ngithi ngiyabonga uNkulunkulu wangcwele ngizobonga nje ukuthi ngathi ngifuna abantu basibande ngibonge ngingangafuna ngabonga abathandekayo uma ubonga ukuthi engakwazi uyabonga babasinike ibhesi bemnandi jabule inkosi yomsibusise ukuthi uNkulunkulu ngokuthi angithanda ukufikela ngiyamthanda uJesu bangcwele nami wahlangana naye uJesu wayisiza impilo yami uyahanjwa ngendleleni inkosi yomsibusise qhamuke lokho nalokhu yami usihambe ngenake lokhu la ngakwazi ukubakhamba kanjani bathandekayo izinto okwezima semsakza emhlabeni ekhona ezweni kuyangenanani bathandekayo nokukhula-ke lapho kukhona phela ngoba ngathi sokuthi siqemane njalo siyakhula ungena izifo siguge inkosi yomsibusise kodwa ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akangithwaleke konke nje umphethe egazini lami abe nami ngiyambonga kakhulu kakhulu ngoba msibane nebandla lakhe abathandekayo abelikaJehova mina-ke ngisebenzele ukuthiwa yini izwi
Khayalezwi. Amen. Ngakuthi ngingenile-ke bagcwele kulo kade ukuthi azange ngihlanganisele kahle ngoba ngimazingeni inkonzo njalo ngifuna umamkamalevu ukuthi inkonzo kamsendeleke inkonzo kancane ngisendele ungangeneli kuyimbi WhatsApp kodwa mnandi. Ngiyabonga kakhulu bathandekayo. Inkosi ibusise kukho konke. uJehova inkosi. Amen.